Kaderi the remix. On the door now. Are ukathukia baba. Sio hiyo. Saa 2 na dakika 10 Martin. Hata sijakunywa Kuna chai. katabia kwa Kenya. Stima chaura by the way nyindi chiera ngiethio tu sana. Stima chaura. Unatokaga nje kwanza uko leo uko. Kwa kale kadhaa ndio baba na. Inakuanga nini hiyo lakini? Unajua acha nikwambie hii omba kwa yako itoke ni je adhira. Hata ya watumia kitoke. Lazima utoke. Hakuna kitu mbaya. Ya stima chura wewe wangu chura kwangu kama chura itakunza. No, at least uko begea ya ruwa. Exactly. Lakini lane moja. Utangoja. Good morning mutegeri wa Wero TV, karibu sana turi mokwemwe kuma studio share Wero FM 96.4 turaradia Mwago Jwa Kuthomera Imperial College, lakini mbere ankurikane muthikiria nyakua double iretikirigwa kumani na kampuni ya Safaricom kenda nontora muturire jomi Safaricom ni kuelewa saini kugumu ikyo gitumi bwa kwirana ndino wete na mbere gukara online gukenera social media we na data kinya data kuyongwa ya thira nata kwenda kwira nande kirenya kwa double urewa 100% data bonus muthikiria wakinyaniria daily target yeku ya utumira data inya star 544 asitakirenya kuwa bonus teka target yeku wethero kiona kethero kwa achieve your daily target kendona inkro 100% bonus ya data kethero retumira app ya Safaricom nenjira embotho fungua app yako select data bundles select option ya with expire kuma wethero gitaga bonus wethero kiona uria mantu jakari na thikana data hizi tumira mwankatha station tuko no wezi sambazia be Nikumbusha atikania uraba atutumira cia high school KCU atumiria kwa nata kwenda kwira. Kwa hivyo nimebakisha hivi kidogo nikuwe pasta Kadogo tu hivi. Mozi, I'm coming for you. Ujora nimevaa presidential jacket by the way. Ni vile tu iko branded tujue kama ni Asmio ama Kera sana karibu kire round ya mabango ya chanja mukana nika kwira manzi ya NCBA bank na mubango yo ya NCBA home loan mubango yo tira ati no tiba kumenya akenya kaitene kakwenda thina na uchumi ni mbaya mtu wende na kwenda kwithirwe na nyumba thina ni funding hakuna ka float iko kale tete normal lakini NCBA kulokira NCBA home loan ni ba kugaramikia kila kitu kire wakiba nyumba yaku kwethora ne nyumba kwenda woka say for example nyumba nuringite dabu ko orenda nyumba ya room 4 no ntuwe na bathatu kana we na bele no kwenda muritiongo ino kwenda master bedroom yaku kitu kama hiyo no kuringe dabu hesabu uko nayo plan we ni akirine lakini ka funding akako NCBA na NCBA home loan by kuira batangaramikia kila kitu 100% actually 105% bo kire nyumba nawe obare yako kaita kama miaka 25 pole tu just now take it vice versa utuweke ate kawo save kwa miaka 25 uya woka nyumba hey bro woka nyumba wewe na miaka 75 wamirara miaka yana sasa yuko opportunity je kana kanyaka kwa wani NCBA kaokera nyumba magaramike kila kitu alafu uanze kulipa tu pole itakusaidia big time bara nenda boba tumira SMS yena leto ya kuna email address yeku kile 16116 kana uliongera rwangiro NCBA rwaro ya kwena huko kumajiri kwa kanyumba miaka 75 baze leo to yuyu wakena kana great Good morning Okaere tuna Lois kuma ni Lois Nelly ai nanda itarieta Lois anyway karibu sana karibu sana Nelly amboke thie ategeri baba Wero TV na thikirie baka memeka Wero FM Marietu Ambeta wa Nelly kuche maiki huyo kuire kabisa good Marietu Ambeta wa Nelly Nelly Marango ndita Imperial College of Medical and Health Sciences Twethera terero wa Kiambu County that is Thika town ugatwethera ruterero 600 meters away from Thika level 5 kana 500 meters away from Bindco Wells now in main campus there weri alafu oni bethero ndero terero wa Meru twethero tuna Meru office tuyaja opposite Magunas ya downtown Meru town here the former Uchumi supermarket Tudara tuya opposite goroba itawa Edfree Greenhouse room number 2G
Yes. Kira ure maybe neli atatu kirete last time Imperial College of Medical and Health Sciences imbio. Imperial College of Medical and Health Sciences iskuru ya kibinafsi icitanirite gwitana mantu jogi bamwiri kana courses cia cibitari. Itwethora twi fully registered under TVET. Ituthingatirite all those regulations. Na all the examination bodies pia ichithora chi regulated na itwitanaga certificate na diploma levels. Yeah, that is Imperial. Mwanto anaweza kuwa daktari? Siwezi mind. Tuwetikia mwezi wako. Kuwa daktari in my next life. Ongeza wewe mwasi wa mbele. So now, Nelly, imbio benda imbio bati kwa nini nabiki enda bita Imperial College. Courses itwitherwa twinacio kadhaa lakini twambairie kuma grade ya D minor witie iguru. Courses ni reko? Yeah. Courses twitherwa twibangite in under departments na kambira na department ya mbere ya Health and Social Sciences. Health and Social Sciences ukethira kwina community kwina palliative theatre technology. Palliative theatre. Anto baba theatre. Tianko. Anto Nanto baba theatre. Palliative. Nande yanto baba kara theatre. Nande palliative theatre technology. But for certificate but kwithirwa ina D+, for diploma but kwithirwa ina C minor. Alafu kwina community health and development but kwithirwa ina diploma ina C minor na certificate D+. Alafu kwina community health, kwina ya community health na kwina ya social work na kwina ya HIV management. Chiande no diploma no C minor na certificate no D+. Alafu kwina counseling and psychology. Counseling and psychology ni diploma but kwithirwa wina C minor na certificate D+. Tugeta ki department ya applied sciences. Applied sciences kwina applied biology. Applied biology nyayo but kwithirwa wina C minor. Then kwina science, diploma ya science laboratory. Labs icha skuru. Baba skuru, technicians baba skuru. Diploma but kwithirwa ina C minor na certificate D+, ka D-plane. Alafu kwina environmental science. Environmental science but kwithirwa ina C plane. Environmental science yantuja baba nema. Alafu kwina medical engineering. Medical engineering but kwithirwa ina C plane. Kanda omba kugita that course. Medical engineering kubwithira ari machine ira cha cibitari mbere cooperate mbere operate mwaji kana yathuka at least wina capability ya kumba kuthithia machine ira cha cibitari. Examination bodies chenu ni reko? Examination bodies. Examination bodies ino shathirikari kwina NEC, Kenya National Examination Council. Kwina hizi aritwa ba nutrition. Kenya Nutritionist and Dietitians Institute. Enya baba kugita nutrition. Kwina baba nasi lazima tuthingatire mawatho zara za Nursing Council of Kenya. Nutritionist. Mapangitira ntathiritie courses cionthe. Na ndite andikire. Alafu kwina department ya health records and information management. Diploma nyayo but kwithirwa ina C minor na certificate D-plane. Alafu kwina totonya ki nutrition. Nutrition kwina certificate ya nutrition but kwithirwa ina D-plane. Biology D+, biology D-plane. And then chemistry, mathematics and these other subjects but kwithirwa nyacho ina D-plane. That is certificate. Diploma but kwithirwa ina C minor, biology D+, subject hiyo ingi but kwithirwa ina D-plane. Alafu kwina under nutrition kwina course ingi iziri kwina food science. Food science ija baba kwita ku process irio ibaba unandi
but for certificate but kwithirwo ina na diploma C minor na for food science for diploma 2 years na certificate 1 year. Alafu kuinaingia culinary arts. It is under nutrition. Culinary arts is machefu jaja international. Baba kurugira the Italians, kana to Chinese, jairo zayu. Enyayo itoko gita au Imperial. Enyayo but kwithirwo wina diploma but kwithirwo wina C minor certificate diploma. Enyayo no ya certificate ne 1 year na diploma ne 2 years. Then tutekwi na department ya nursing. Na nursing mai bati kwithirwa mweri kujukanya jwayo sana ithairwo mweri jwa kenda. Inya nursing area very fully available and the Nursing Council of Kenya. Nursing ambuke ki rotererwa nursing yetu meano wandikwe in general ward no gete midwifing na inge community nursing. Enyayo bati kwithirwa wina grade discipline, biology discipline, chemistry kana masabu bati kwithirwa wina C minor. Then kwina department ya clinical medicine and surgery. Clinical medicine and surgery bati kwithirwa wina C plane, biology discipline na chemistry kana mathematics bati kwithirwa wina C minor. Na ki clinical medicine and nursing kinyaki languages, one of the languages bati kwithirwa wina C plane. Alafu kwina department ya medical lab. Medical lab ilab nande icha sibitari. Meaire mbere rari paskuru. Ingi nande ni baba basibitari. Medical lab nayo bati kwithirwa ina C plane na subject yuchi on the ingi C plane. Yes. Community health. Community health. Mea kwina diploma community health na kwina community nursing. Na ndinto kumanya ini riko kwenda. The difference is baba community health. Ibaba eta tiambuge community health and development. Ibaba jababa immunization bara beta nara to the community. CHV se ba unandi. Community nursing na inasi ora akethirwe want lakini anda nini area community. Community health ni mara. Thank you for Meana ndora kwenda CHV au somewhere. So I thought barabe dhara tu mtu amejifunza. Lazima ethirwo athomerete inyore wa wondi na aria no watu mwinya kugita research no watu mwinya no andikwe kinya NGO kana no ikwe kungi kana no etanari nya equipment cia cibitari chomba kwendero. Nukumenya neli kuya waku aru ari kintu kira kiatethia mumiru ikumenya ati grade ira to bomba kwithira bakimena it is really no itethia muntu uturone. Yeah. For example, with a deep lane or something. Deep lane. A deep lane no get a science lab. Ira technician ira school. No get a food science. Yunda ugira under nutrition. Na no get a culinary arts. Na inyadi minus be kungu karinko rirwa cost kam health support. It is under nursing. Health support manyani ura na ndio gutetheria nasi. No kugwata no to nasi nyawe na kwenda nasi menyari tetheria daktari. Daktari meawa ategemerete nasi no ategemerete no ategemerete health support. So health support but inyandi minor no get health support for 1 year. For 1 year. Maybe intake change the chiri na. Bere wetakire intake please, sorry. Yes. Julia 3 mwanya you are nutritionist na food science. Nutritionist ogeta sibitari daktari na kuira witake nutritionist akuira kwathe buri okaria irio kana oka balance your diet no nutritionist ke food science no ro go process irio bire ugwo kuria processing determinate shamba food science ka go processera irio biria kanda mbere inya go biria amenye bethera biegita atia bie sawa the food industry bara bethera benara ge food industry
Wala kutengeza majuice, mayogurt, ibaba unandi ba food science. Jukani mwanigo. Sasa useme asante Hapana, huko na umutu wote mingi sana. Anyway. Ojukania wetu bedoro biba January. Kwina March, muda mwezi jwa iri. Kwina mwezi jwa 5, that is May. Kuna mwezi jwa kenda, which is ongoing, that is September. Okay. So now mtu akiakwenda wita skuru yenu akieta thika kana skuru no kethera we signed you chana ubathika we meru kuga kwina office kana no undingire na thimu yakwa okay kaya namba tukieta kudhiria kipindi Nkuona, okay, sawa, tuko sawa sasa. Maybe, why would I mantujegie muchiari akareta mwana kiri skuru matuna makaira mantujegie na mwana kwa karara, mwana kwa imbideti kariate ya security ya mwana, maybe Imperial, budura buena mantujeje? Kwina hostels chi skuru inside the school, security is sawa. Kwina wifi muhimu sana itwenda tobe gita research chaba tina stress kaba tina thina kwa hostels chi skuru security 24 hours na hostels chetu they are pocket friendly hostels yenu ni skuru ndene ndene so now uni for example sasa niko hapa niko na hii kazi na inkwenda kubwethia course say for example ya nursing ni ontoba tuita Imperial College kambira ya mbere kwethirwa we Imperial ituthingatirite mawatho jonthe sara ja regulate the examination bodies jamurito na ndito uga nursing murito nursing atiza ara Imperial mu examine na examination body ENEC nontote bati kugita ate ku examine ituthingatirite mawatho jara ja regulate examination bodies nonto ja nursing council ja nursing abati ku examine i nursing council na ndito rikitie kuthiranire na mitaratara yu yonthe ya ku register the examination bodies mbuge ya izere itwithara tuna fully trained trainers not murito aria tukumu examine with the right examination bodies lazima tumu instill na the right education material na ndia ritani betu ibethero be highly nini bethera yani bena skills ira cha gwitana rito classine alafu ya kathatu nombuke itwithara tuna modern playgrounds ira cha arito amenya lazima kambuge playgrounds ira itia ku meet the talent ya murito kana inya murito maklasi ne igwa inogete muno ambite nka chethe ibethera bena space yu alafu itweza arito betu uniform itwenda bethera benit and we recognize them alafu itweza tuna a very warm reception manyari te murito ake kwina muciari akezaria kwina inyamurito akeza kunenkanira receipt yewe itwendaga fastness area na warm reception ya watonya Imperial okuigwa gutonya at the right place alafu mbuga itwethero twina modern equipped na clean environment ya students kuthomera ndaugo unaiza kugaza weta classes they are fully equipped morito fully equipped eta classine weta ke labs chi sawa weta ke library kwina mauku chao za kugita research and everything is there alafu itethora tuna wifi ozore ndauga risobe toto tenda batinda bagurite bundles itethera tuna wifi skuru alafu itethora tuna MOUs with various hospitals for our students to go for practicals. Na lazima bete bagite lazima na ndimo ritoti akuuma sukuru na atakinya sibitari which is wrong. Lazima amenye ina etite na kila kimberi yewe. Itethera tuna various MOUs both in Kiambu and Murang'a County with various hospitals na arabomba gwita for attachment kana inya practicals. Itwethero twina hostels ora tugire hostels chi skuru kwa unyamurito mwana kuezaria no wina insecurity ya mwana kwa karaome kwina secured
hostels and they are chithero chindeni skuru alafu itwithairwa twina short courses meamuritwano agitega ja course fulani aka boost na aka short course kange kanini au alafu nthirikirie mbugitithira twina e-learning imathomo za mtandao na tira ukoigura tira lazima umbe ukinyari ya skuru indi te courses chionde jana si nte kuana mtandao no tuina practicals nyingi lakini we have various courses like community health area social work counseling and psychology courses je no gite online actually courses you kedro wetu ira chu mba kuwithia online no tulirwa mtu na kwenda kuthoma na aringo mambo ni mengi masawa ni machache mambo ni mengi mazani wetu kedro wetu ira actually ni courses ile kuchio in particular mtu kuwithia online alafu bwana basketball court uko namba Binton chonde chieku mayengs nene watera inya star 812 star 980 hash gwekira nisambazie jasikiza tune yeku buda umefanya poa kunicall manze naomba unisambazie tu kachwani bana hauna chwani cheki nijenge kambao basi nijenge kakredo kambao hauna hata bao basi kaashu basi nijenge kaashu man buda brother nijenge jo nikundiala la buda cheki vile nimekupunguzia hiyo yote chwani mbao ashu manzi mabro ni kujengana jo nijenge leo na mimi nikujenge kesho inya star 812 star 980 hash gwekira nisambazie jasikiza tune yeku onea twethagirwa twibangite kenda ithare kirungama tutamburukiria cio bure gutukinyira ite chunki Wero TV na Wero FM 96.4 ito nyomba ya nteto ira itiketwe imomero kumukinya iria cio miaka 5 nandi Pumicho ntweria na chiketonya momero ntoliketia na iketumi tute kuringandi tukithengera ithurano bia tariki kenda mweri yoena na wirano bwetu na weni uthiro tekio kia ukulukira ngugi yetu yugo mutegeri biutia mukire oryo china uma na itikembi netwe Rumore wa Mero Oni nte tayari tulia ntomurume maru kana inipati ngatulia maru mbere mwathani na alitari ya Murungu nkiromba endi binandamu I am ready to die on my feet standing so kamure afanta alafu mbere mbitakura nga time ura no nywire chonda athiria either Sprite kana Crest so what I used to do beta ngeta kura chonda lakini ngeta sinki nangecia nkathambia choba ngegera ruirwa rwa choba ke muzobo ngirini rwa Sprite ngakunika so ndetha ngaura chonda ngea chonda ihire ngwete mware akanywa fanta akanywa ruye no akiumia kirambere you know that you know maisha yako yatumba guthe yaku because we are living in different times which I agree. Number two, your father was poor. my father That's my daughter telling you. Your father was poor. My father is not poor.
Ingana curriculum ya special needs thirikari yuga itutane mwana na language iria akwerewa kuthithia special needs education it's a calling it's a calling ukagwa mwana ora nakwenda attention na nabwirite kumenyerwa no kamumenyero kenya kuthira uria na mumena nture no ngino mumena muno ni mbitwaga kiria na ba kiria tubatere kuma kiri batu aciari na mimbi kinya community antu bara twethagira twinabo imbi tubatere kwa na bamo mono ana babenda wendo bubwingi sana no mwanka bonerwe wendo na bonerwe kantu kanini karamba ku achieve gakwa appreciated mbi kinya twina antu bawendi bubwega benda kwithira betethire skuru ta enwe gikumene special unit na skuru ingira twina cio ni utethi buri ko muno kwithira bukenda ndene skuru ji okay utethi bura mbuga no twende ne skuru yetu mono ke unit yetu ni materials chagwitana na bau no nto ategera tura ikan challenge ngukure tutatu ne tutethia na bau ura kwagirite so ndenda kethera kumutwethera na wendi bubwega tugurira materials like iunda kwirira like oven kubateria kubaita na kubake mariko ja kuruga twenda kinya kuthira twena machine kubaita na gutuma twenda kuthira twena machine blow dry twabaita na kuthia mitundu na inge cia kuthithia nkunyu masanji na pedicure na watavi bakamenya na nyama beta bakara bakopa kwambiria ngugi yao Mwago Jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngari na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara yetu sako your success our pride. FM 96.4 Rumuri Rwa Amiru. Rumba ruru wa gospel rwa kiroge chunge kugeria kuona kethara mwathani akathira no meya ja weekend thaicire na ndeka 39 muthikirie kurikania quality masters Joy Millers athondeki ba mutujora premium maize meal kavagara bena brand new ndene ya thoko raha premium fortified multipurpose zone baking flour ne mutujo thondeki na hygiene condition ire goro kabisa utembo compare na mutujonge ndene ya thoko na wenda kuruga chapati na mandazi very soft kuma kire multi number 1 raha premium ngano ndio bahali yake Mero igorere supermarket Shema Gunas Sama distributors Meru Makutano na Mutua Tede
the Mancos Lare Town. Arania na Joy Millers namba shadhimo ni 0723 730539 kana 0733 851201. Hizi stickers za WhatsApp. Toi mess mtu bora nene. Nako ni mko ndo kwani hata haije kaenda. Muthikiria tucokere tuze nambere kwa remanjegie Imperial College nelinge choka kirigwe core values chienu maybe as a institution imbio. Itwethera tuna core values maitwenda gukara thiri tutenda gukara tukisumburana kana ugira ugisukuma wawita ngugi. So our core values twethera tuna respect, lazima kwithirwa kwina respect ke both inyana staff kana inyake aritwa, lazima tuwejane heshima. Iziri twethera tuna integrity ni area uma withirwa yani utina mantuja shortcut kana imbi kana narea. Twethera tuna excellence ija kuga kwiritanĩria gwita jira gwitaniria yani gwitana mbuge mantuja nkauga ati gemero gekura Yani bote bahatisha yake gwitana gemero gekuthira excellence ijera yani murito tukomwitana na tukomuinstill the right skills cia gwitana aria uma agetanara basi na ndio excellence yani kila kitu iko perfect. Alafu itaithairwa tuna self discipline. Lazima usukuma kana wirwe you are in the wrong place then lazima withirwe in the right place at the right time kada imurito but withirwe class ine at the right time. Alafu itaithairwa tuna innovativeness. Nwitikiritwe kwithirwa wina no urete kagintu gagatethia Imperial kana kagaikie somewhere else. Alafu itaithairwa tuna accountability. Are ori lazima withirwe accountable. Zauni ndia ndi na obisi na Meru. I must be accountable. Aritoiba gwita skuru. Lecturer no ena ara class ine na kugita atia na gwita ngugewe. Accountability ni thirwa iro. Muhimu sana me accountability niyo atongere kinyabe to bengi batenda. But it will be good ukakwiga kinyari to bongo baka brought up na culture ya accountability. So now yes, I really want to know. Online. Kuna community health and development, community health and social work, kana ira ya HIV management, counseling and psychology. You know getere online. Hivi ingio tomba getere online no tochina practicals nyingi. So now Nelly see mantu yayo the twaria ends up to money. You know? Oh yeah. Yo the mudia mantu yayo the better. Exactly. Fees yenu ekariate ya marei na murere mutaratara yokurea. Fee yetu tugai pocket friendly. Igategemea na course ile ukazukia. Na ndi tuga muciari aretete murito amba kwithirwa atina mbeca cionthe. Kwi kiwango twitikairia. Twitikairia certain percent. Alafu 80% no wize na 80%. Then 20% no thiraie mwane skuru. No ile way in installment in short. Lazima wize na mbeca cionthe. No wize na kiwango fulani hivi ingi uthirikiria mwana akithoma klasi. Lazima nilete pesa shule? Hapana, we don't allow cash. Tutetekairia mbeca. Twithero tuna account ya bank na twithero tuna pay bill. So gote cash. Na maybe kire any message from the director kire alitoboe kana kire ya Meru? Kuna message from my director Benjamin Kenya. Na kwigwa agwiritwe ki arutwa bara be skuru tayari na muciari uri acitanirite gwikia mwana we skuru na kwigwa ugite ibwega muno na kuuga inyaba aciari bau bangi batiretete ana no twenderete na kujukania kwa mweri Jwa kenda ibakaribishitwe muno ibeje skuru tumbe gwikia ana bao to the next level. Na actually tetwirire examination bodies kana biyo ni bireko. Examination bodies kwina jere nursing Council of Kenya, kwina ya nutrition KNDI, Kenya Nutritionist and Dietitians Institute. Hiyo ni nutrition kana inyanek Kenya National Examination Council.
kwina CDAC under TVET, Curriculum Development Assessment and Assessment Council. Iyo ni kuomba ku jai kosi ichi ya health science ni gwatirite muno nau. Alafu kwina ze ya medical engineering inyo irigwa under CDAC. Alafu kwina medical lab baba sibitari, Kenya Medical Laboratory Technician and Technical Board. Baibo bagita baibo examination body yao. Alafu kwina clinical medicine and surgery. Kwina itawa COC, Clinical Officer Council of Kenya. Yeah. Maybe mero bishi chienu chithero ire ariko mtu akenda kweza kana muchiari akenda kweza na mwana maybe ubo explain na one on one na contacts chienu maybe. Ofisi yetu ora mbugire tuyaja Meru town. Opposite Magunas supermarket. Here are the former Uchumi supermarket. Kwina building itawa the free greenhouse. Tuithero tuyau second floor room number 2G. Au ni ofisi yetu itherweri. Na wenda inyabara bena area school kana wenda inyakuringa thimo na area main campus. Kwina no wite school kana no uringe thimo 0719223223. Iyo ni area main campus. Kana no wite ki website yetu www.icmhs.co.ke. Inyaituga hostels chetu no book online. Thika Comfort Hostels at icmhs.co.ke. Na email yetu ya admissions@icmhs.co.ke. Iwi chiana aria bathika. Wezana ndiaja ofisi yetu Meru no ndingira 0704 802 221. Alafu indezira ko notice anto baindingira thimu bambure line ya Airtel. Economy tiketho kiko tikebui lazima nandi nandi ndaithuranira na ndauga 07 no ndingira 0736 140 540. No ndingira nambe no kangwata. Madhaya kuringa maybe kwa working hours. Kina Martin. Huyu anajiongelelea. Sema wazimu. Sasa kusema ukweli zaidi. Akeza nyume tenti. Utoboka kana msianza Mkenya? Mpaka useme ukweli kila mahali. Maybe Louis, I mean, tumeina Nelly. Yes. Tukirikia parting shot kire aditona maybe baraba ku intend ku join Imperial College wendo vera ata parting shot. Denda kuga onike binafsi no mbuga ibwaga kinyaki aritwa baraba ndembo mbeta ku register kwita Imperial. Kwina bota yari nya they almost tweeted graduation nandi. I'm very happy about it. Na bakuma na Meru. Na inyaibet ba moibetete attachment. Nandi inkwera achiari bara inyabenja especially bara bena D minus maimbizi achiari ba D minus na D plane imbizi ari toiba ingi kwe barusire up na ndenkwenda kuba encourage muno tafadhali achiari iteia na baunja no beje Imperial na tukaba kithomo kya maana muno na bageta kuraza muno. Sure. Thank you. That information ukari very important. Yes. Meya mutiari ona mwana ko wata D kana D minor kanya C minor mwira wewe sasa katwire ng'ombe. Kana give up na mwana. Kana give up mwana huko mama ndawene ukatha netre nyakuia kana ambi na ndiare na baba bakagitha frustration iwe kenda kuringa muchiari muno ibeje skuru na tukabate nya short courses chiku. Thank you so much Nelly nontoba kuona kanya muthikire ngwetike kuiga Mwago Jwa Kuthomera Imperial College tereshe thika lakini Nelly araja town no ithroke muringira kana wa muringira thimo ukethero kinyago muciari ukugo ka rekerie mwana kana ka give up na mwana oku irrespective grade irayo baringira na bakethero baye gutetheria turikiria au mutegeri wa Wero TV tugucokia studio rengi Mwago Jwa Kuthomera kethero jugeta na mbere batu tugacokera twarike kuigwa nteto. Mesema tukutana hapo baadaye.